Hi everyone, hai nirok welcome kaiwo ani te kaisa study blog go. First time nirok TET ni syllabus nai la hangke confused ungnai je bahai ki pori nai boro ni simi start khainai asiki kabang pori changnai tongo TET ni syllabus so nirok bo ang haike TET 2026 ni bangai preparation ro khai tongo but confused je boro ni simi start khainai so o video ni basically ang nirok ni o confusion no do dekhai mano ang try khainai so first of all ang ani to do list nai nagra wo dini ni tama pore saknai tama pore sakya rok to do list nai nal hangke chini target clear ingata je dini ing asak pore jaga nangnai asak pore jakha omo topic pore jakha hi sinai jat hani bangin ang daily ni pore ko saka to do list sanawi na ta syllabus tok gobang mane but abono si porini nangnai jodi nang TET clear khaina hingke hayade syllabus ni baire nang tukarai pore ma bai to nang exam clear khaimiya ang already ne 2025 board TET exam asok jak for the first time and ang bo first time syllabus nai pro bokrok si mihing pai siwa asakya syllabus kabang ke nirok bu tabok no first time ronai rok hin tongla hinke confused ta ang bai di instead daily kisa ke pore ni try khai di haken aste sab thik thangnai ang bu first time exam roi pro just experience ni bangai roi mani si but ang apro de kisa ka ke pore la hinke ani clear khamang but apro ani wo time sikrei notice kok mani 3 mas pore hinke si exam nga apron ke ba te asuk ang apro serious ke bode jagliya te syllabus pe cover khaimaliya ke ba hani bangai ang exam clear khaimaliya ba dirok o mistake no ta khaidi kisa ni bangai kaha ke pore di time buya ko tongkho daily 2 থেকে 1 থেকে 2 ঘন্টা পরে খেনে কাহা মাকে নিরক exam clear খাইমানাই তানি হমালে চিনি ত্রিপুরা ও job ni bangai asike shortage bopro chakri na nai bopro exam naising tongnai bopro notice kok nai hijeng naising tongnai la hangkele chini ya go te time kare ing bai da family pressure phang ma nang demas nai ni family wa problem phana ang ma wo roma ya nang sherar phana bai nei je rong ke phaili ya 3-4 বছর phaili ya roke jodi sin notice rok phaili ang talang ki no sherar pha pai ma wo sahai ni bangai ne ek chance bai ne clear ngai chat bono se try ma khainai tak ne ti no chakri ni ekdum shortage Egypt, Mesopotamia, Harappa can complete ingha tabo ang pore tonga Aryan civilization bonpre ang pore na Buddhism timer ke 24 minutes kai tongo 24 minutes by tamake asak pore bai lang homale ang rok no previous video rok bas hajak je ang 20% important topics note khai pore wo te o 20% na exam mo 80% mark মানে ননতি সামা ওহাইসটা আসকে ইম্পর্টেন্ট আমরো খাইছে লে হানি বাঙানি আং শর্ট কে নোট খাই পরে যা এই পরে দঙ্গ বনি ইম্পর্টেন্ট 20% ইম্পর্টেন্ট টপিক বাট ও 20% লে নন এক্সাম কে 80% নারং মা ওহাইছে ও 20% টপিক কাবার খাইছে লে asake important mane pore tongo ta ang ke han banganya sa 24 minutes na ang Egypt paila ha Mesopotamia paila ha Harappa tabo ang Aryan bo paila ha ke tabo ang Aryan civilization ro ndroko ke Aryan civilization pa ke Buddhism pore nai nino kisa phono ro nai amatama amo Harappa bo paila ha olay tabo Aryan pore tongo olay Aryan came to India around Aryan rock India wo phaiwe basugwa 1500 BCE wata ke borok mainly settled in northwestern part of India wo ke information about Aryan is found Aryan civilization ni je information bo borojaga ma haitang ke le Veda soma wo ke borone oldest Veda of songs Samaveda Veda of sacrifice Yajurveda Veda of magic medicine and daily life kan Atharva Veda Government society divided into sata part wo le Brahmin Kshatriya Vaishya Shudra Government main occupation ro agriculture borok teman-teman khai teman-teman borok matai dong pusi gitu le
yang betul noko Aryans ni rasa rong nonton marong mosak God of Sun, God of Water, Important Assembly rong, ke education bro no samoyo education rong bro zaga rozak ke gurukulo rozak ke student rong teman-teman sereng ke le Vedas, philosophy and warface tani homela apro samoyo ba war sole we de rasa rong ni suko war sole we ke bang ke Aryan bro composition khai ka temano Vedas no ke Vedas no bro ni je tongmani bo mo bo sija go ya de ke Aryan ni bro ni language tema bo Sanskrit ta e my important 20% important topic but 80% ni number nama wahai sini orang sakan 20% ni important omo pori win hakina short note khai pori we aso boy kotoma hi aso boy kotoma pori ya khosakang amona ang short ke pori nanai mawi benpre ang oro boy ni ronai sini syllabus baso koto hina hale asok sa part history ni oran jimi asuk zora part inke hemo iji Mesopotamia Harappa orni besok part ang motroke amas khajia kono khajia ko kyang tabok start khai pore tongo SST ni CTP rok tabo aige ro kisa masa pore jak ke geography rok bahai ni kisa masa pore jak tongo aige batha pade thungpok pai jak tabni chimni ni katal sang pore tongo kataba ang mo history pore tongo taเป็นรอกตักพะเนปริยาขอสตาร์ทไขยาขอมันเนี่ยบาให้สตาร์ทไขเนี่ยสักซิลาบัสกบางมาเราเห็นโลกว่าน่ะสักเอกรอกตรงไว้ละหังเกว่าน่ะพะเนลาบกระไรแต่เนี่ยหุมัดเลยเจซิลาบัสตัวมันนี่ออรันเทกันนี่กุชนไผ่เนี่ยสว่าน่ะพะลาบกระไรกุนไขจากในกระไรสปะตาพอดนี่เราเบออัสกบางมาบาให้ปริบายมานายบาให้ตะมาไขมานายนี้สักโนดาวตรงมาใส่pori we start khaiwani sako gor nang aska bangma ba ke por nai khnan por nai tini chimi por nai khnan chimi soni ni chimi ba ke toma sai patapot ni jeno excuse roya we like dino ponchasta phaneng thung asok phaneng daily pore tong hangke nini syllabus motamoti cover ngai so hain bangin try khai ki ang to ba try khai tong go tak ni wo editi ki jano hi tak 2026 ni exam pro ro go hangke kono mote rakhe de matai ni Aspirant dong ma wo editi ki sak no ti ki sa no hi mehnat khai ma tong son ro bo patapot start khai khorong ke dai start khai pore ba sti day 1 minutes ni bangai 1 घंटा kaya pore bele ha Egypt Mesopotamia Harappa Aryan Buddhism pore bele ha tabo oleh amo Buddhism ni ke oleh Buddhism ni paila ha tabo ang revise office nai Egypt bonpore Mesopotamia bonpore Harappa bonpore Aryan bonpore Buddhism tabo ang revise revise oleh Egypt tabok timer off khaijak timer on tabo revise stop khai raha total 1 घंटा 12 मिनिट 7 सेकेंड पाइला हा हिस्ट्री ने पार्ट अमोजे शिमनी गिति ने हिस्ट्री असक ने परे सिनाय so दागरो लाइकरा ने इजिप्ट कंप्लीट Mesopotamia Harappa Aryan civilization Buddhism complete means history be complete CDP no pore sinai ta kisa ke CDP ni tama part pore nai syllabus nai legrana short case ya tahu na pore tanya finally pore bela ha tau timer off khai la sinai total ang tini 1 घंटा 41 minutes pore la ha ama CDP complete tabo last to ora sakawa ang shune geography no note khai nai
kaisa baki tabok pore liya